Feel the magic in the air, levez mains en l'air, allez, 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 feel the magic. Ese Christiano Ronaldo watwaye Ballon d'Or ni muntu ki? Amazina yiswe n'ababyeyi be ni Christiano Ronaldo dos Santos Aveiro, uzwi cyane ku izina rya Christiano Ronaldo. Yavutse tariki ya 5 Gashyantare mu mezi ya Kinyarwanda, ni ukuvuga ukwezi kwa kabiri umwaka w'1945 mu gihugu cya Portugal mu gace kitwa Funchal Madeira. Afite uburebure bwa metero 1.45, akina ku mwanya w'imbere mu kibuga uzwi ku izina ry'icyongereza forward, tugenekereje muri rurimi gakondo ari rwo rw'ikinyarwanda. Ni umukinnyi ukina hafi y'umwataka. Yatangiye umupira w'amaguru akiri muto cyane, ari mu kigero cy'imyaka 7, akinira ikipe yitwa Andorra mu mwaka w'1992 kugeza 1995. Nyuma yaje kwerekeza muri National kuva mu mwaka w'1995 kugeza 1997. Nyuma yaje kwerekeza muri Sporting CP mu mwaka w'1997 kugeza mu mwaka w'2002. Yaje gutangira umupira we nyirizina nk'wabigize umwuga mu mwaka w'2002 kugeza 2003. Yakiniraga ekipe ya Sporting CP, aza kubengukwa n'umutoza Sir Alex Ferguson, umutoza w'Amateka mu kipe ya Manchester United. Abona aka gasore k'umugirigiri azakabyazamo imana ikomeye cyane, dore ko mu mukino wahuje Sporting na Manchester United yaje kubazengereza ba myugaro w'ikipe ya Manchester United. Babwira umutoza Sir Alex Ferguson ubwo bari mu ndege berekeza i Manchester bataha ati, mu by'ukuri ukwiye kuzana uyu musore. Sir Alex Ferguson yaje kuzana uyu musore Cristiano Ronaldo, dore ko yari akiri muto cyane, ariko ntiyari muto wo kujugunya umugati nkuko abakurambere babivuze. Yari mu kigero cy'imyaka 18 y'amavuko. Byaje kuba impamo yerekeza i Manchester United mu mwaka 2003, aguzwa akayabo kabiri 12,200 by'amayero. Yageze mu Bwongereza yibasira amakipe karahava, yari yazengereje ayatsinda ibitego n'akatari ibitego, amapoto araharenganira. Reka incundura zo nizo zimuzi cyane. Uwamubaza myugaro wa Chelsea John Terry ne wamukubwira, tutibagiwe ba myugaro ba Arsenal, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, Newcastle ndetse n'andi makipe mu Bwongereza, tutibagiwe n'andi ma ekipa agiye atandukanye ku mugabane w'Uburayi. Bajyaga bahuramo muri UEFA Champions League. Aya makipe ntiyasibaga kuyatsinda ibitego. Yatwaye igikombe cya mbere ari mu ikipe ya Manchester United, igikombe cya FA Cup mu mwaka wa 2007. Yabaye kandi umukinnyi wa mbere mu gihugu cy'Ubwongereza watsinda ibihembo bine bitandukanye bya FIFA, birimo FIFA World Player of the Year ndetse na FIFA Pro Player of the Year na World Soccer Player of the Year hamwe na Ons d'Or mu mwaka wa 2007 na 2008. Anatsinda igihembo cya FIFA World Player of the Year, ni ukuvuga umukinnyi w'umwaka wa FIFA. Anatsindira kandi ikindi gihembo cyitwa FIFA Puskas Awards cy'umukinnyi watsinze igitego cyiza mu mwaka wa 2009. Yaje gucagaye ko kuba ari umukinnyi wahenze ku isi ubwo yavaga muri Manchester United yerekeza muri Real Madrid, ikipe ifite amafaranga n'akatari amafaranga. Yaguzwa akayabo ka miliyoni 80 z'amayero, ni ukuvuga miliyoni 132 z'amadolari. Yageze Madrid arabica biracika. FC Barcelone yari yarigize akarakajya atangira kuyitsinda. Messi ubwo aza kubona umukinnyi batangira guhangana muri Espagne, dore kare wari warihariye La Liga ariyo shampiyona ya Espagne. Yaje gufasha kandi ikipe ya Real Madrid, ekipe y'abanyamujyi bi Madrid, kwegukana UEFA Champions League yari maze igihe idatwara, dore ko yari inyotewe gutwara iki gikombe cya UEFA Champions League. Yaje kubigeraho afatanyije na bagenzi be barimo Gareth Bale n'abandi bakinnyi ba Real Madrid. Twavuga umuzamu Iker Casillas, iki gikombe baragitwara, ndavuga igikombe cya UEFA Champions League muri sezo ya 2013-2014. Batsinda ikipe ya Atletico de Madrid yo muri Espagne yahoze ikinamo Diego Costa na Thibaut Courtois. Bayitsinda bayandagaje akayabo k'ibitego 4-1. Nyamara ikipe niyo yari yafunguye amazamu akiri kare cyane. Mu minota 10 ya nyuma ikibuga gihengamira kuri Atletico de Madrid, kizigenza Cristiano Ronaldo arabacenga karahava. Yaje no kubabonamo igitego kuri penalty. Yakiniye kandi ikipe y'igihugu ya Portugal kuva mu mwaka wa 2001, akina mu batarengeje imyaka 15, mu mwaka wa 2001 na 2002 akinira abatarengeje imyaka 17, akinira kandi y'abatarengeje imyaka 21 mu mwaka wa 2002-2003, akinira kandi y'abatarengeje imyaka 23 mu mwaka wa 2004. Naho kuva mu mwaka wa 2003 kugeza ubu akinira ikipe y'igihugu cya Portugal nkuru. Cristiano Ronaldo kandi yaje gucagaye koko gutsinda ibitego byinshi muri UEFA Champions League muri sezo ya 2013-2014, kuko yatsinze ibitego 17. Mu kwezi kwa gatanu kandi mu mwaka wa 2012 yaje kuba umukinnyi wa mbere watsinze buri kipe yo muri La Liga igitego. Mu mwaka wa 2014 mu kwezi kwa 12
yabaye umukinnyi wihuse mu kugeza ibitego 200 mu mikino 178, yatsinzemo kandi hat-trick inshuro 23. Tugiye ku ruhande rwa Ballon d'Or, uyu mugabo Christiano Ronaldo amaze kwegukana 3 yatwaye mu myaka igiye itandukanye. Ya mbere hari muri sezo ya 2007-2008, iya kabiri ni muri sezo ya 2012-2013, iya gatatu ni ya sezo ya 2013-2014. Yaje kwegukana mu ijoro ryari rikeye tariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2015, aho igitse kizigenza Lionel Messi na Manuel Neuer. Uyu musore Cristiano Ronaldo nyuma yo kubwirwa ko ari utsindiye Ballon d'Or, mu magambo yati, ndi kubona umubyeyi umbyara ariwe mama wanjye ndetse n'umuryango wanjye, ndashimira buri wese wantoye, ndashimira umutoza, abakinnyi n'umuyobozi wa equipe ya Real Madrid. Naho kuva mu mwaka wa 2009 na 2012 yazaga nyuma ya Lionel Messi, yatsinze ibitego 51 mu nshuro 47 yagaragaye mu kibuga cy'Inter Real Madrid muri sezo ishize ya 2013-2014. Wavuga amateka ya kizigenza Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro bwakwira bugacya. Twifashije Wikipedia na Super Sports kubagezaho iki cyegeranyo, naho ngiye umva kuri mikoro ni J Bernard Mukundene.